Henne kesngi di pungut ki samla badu jaka pule hadin mikilapa seke SSLC but HSSLC kila lektur syaka office terekam District School Education Officer DSEO West Jainta Hills District hapuk kejingalam kesing Jainta Youth Federation Central Body. Hadin mikilapoi hakate ke office terekam ki dukot jang kesing kila rung ye keren bat ki saheb halor ki jing jeng ki samla badu jaka pule. Kumta hadin ke jingya kren ULS Lingdo Joint Director School Education Literacy West Jainta Hills ula pensyai syaki samla baka sorkar hakini ki por baladep kala shimkhia da ka bakot jingelang ha Shillong bat batharu ikat tanat pule puthi ban shim jingkhen bakat nungut ki kena ba apply kat nungut ki bala syajit bat kat nungut ki bala rung bat kat nungut ki badu jaka pule. Lingba kan ni ke jing shim jingkhen kin sara ia ka report syaka sorkar ha ka meeting ban salong shwa baka sorkar kan shim ia karai. The India put in a meeting in Shillong with the illegal instruction start the process find out kapan na lagi applicants to apply someone to the select with các con nút kiểu là biết với các con nút vẫn itu belum menjawab satu sama lain. Sedang kita proses untuk antara the phone mas ketriong ya. Orang ada pemilu ada simbol. Mereka dia request lah ya yang jenis yang tinggi kita nak skor berdapat saya kelas 10 berkamju berdapat saya kelas 12 to apply untuk degree dan kalian yang ki nenda ada hak dia lebih ada receipt gini list yang ki nak skor untuk UM ya mission em jura ni di nyapa kramut Negaliang yang ini dalam leh yang kam jauh rai ke after muthabin ada tindak ini kam prosedur juga berbagai ini dalam rai yang report saya sorkar meeting dalam pergian ini Hadin ke negara ke sorkar taman tu dah ke darah lah ke yang ke tham dua negara yang ke sen bahawa ini cuma kam di York ke Malaysia negara kes yang ini kam di come in subordinate officers where each of them were new that rak itu untuk kita arrival now kim sorkar ke Leit ke dua internet di bawah lada ke sorkar dan uman serius ke himi kau yang ketiga the steps we will put to the meeting. We will instruct the initiate the process of fact finding. Dua after nanti, orang Meghalaya yang office buat sirup Meghalaya uboi ya tak agitation. Kali higajing kertem pada iklami Shillong dari orang iki lada kim cip kiabi yumi madan. Tang ina kong hingga empat bersidur ka kapeciam kebadan yang ini tangwal lam cim kiabi imban se sajisen gani ko football to boy because go Shillong lada pa sarkar cim kia go jing to ba jindo class ong gini gi boy mai gi dia mai yang ini perlu waktu madan yang ini kamadan kapeciam tidak mi dan ni raule ya kita station ko penyo iskan waktu opinion cim kiabi kadang dia ngepor kadang dia ngi terpadi sarkar usnya pagi cim kia go tik petik tak petok nemata gani gi kena kantang ini boy mai dia mai yang i kudo cia udem next step sini berkat menta kuri putih menta tabiat ke bahaya kalau we ke mustep yang kuwi yang ti
ada kimio gi puri buti yong ki kamnuman gi mesti mui cenu lagi cenu sa gi cenu dem gi cenu ki gi watang gi krap nem tapi mendok kelas bi cenu lagi yo ki bi ki sarkar bi mi ki ki iklan depan si i hap chim kia i au debu i gani gebenta tenan puri buti tapi le jam paya cha sa katukan di sini yo abi jaga kubor sa gubi kubor sarkar lada kate kubor memi mesin gi sa iklan depan si yo mi medan ceruk bijing do kelas yang pisnya kamu do kelas saya ngah uji yang mantan di pak penduk tiak do dem weng ke phone ke message ke call poi mapoi kamu do tiak do dem hingal kamu do tiak kamu le yo solve le yo penbiang yang geniga jimpa yo damari yo pi kate furi buti yo pi ngal snya do yo ka ni pale ngem dewa phone wong kam saja ngal kam tep mana shopping ngal so ile so boro ta boy jingkat pat yang pi waro le batu member yang JYF yang i o yang isa kubi ya ku bon sarkar tanang tang ada de ig negative response ta ku mo pi waro ham chong ki yang nang churu i umi madan to le lagi station tapi hun bi mo min nang ada sarkar ig de negative response huni bi i le ni matayong pi le ya rapi ni matayong i dia kena nang churu ada sarkar jingkia go yemi madan ba i churu lada cis ni man gamni berkat mesti pegawai yang ikon video pi gamnu cinu koi dan kejuk bekat ni mi school mi tahu dia puri TV saat penting sedang asli mesti cinu koi education department to wakil dam dalam miat dalam bahag ni education kamu yik miat bahag ya ke jala kamu yik miat bahag ya ke district kamu yik miat bahag ya ke cinu lokal dalam ibu-tip dengan ustaz dan ibu yang datang serta atau ukit bawa berkat mana yang ibu ustaz akan tahu ia penjadi bahar terus nak jadi yang ini OIP jawab baik datang yang baik sagubi respons ni serta tamle de negative response dan respons mungkin jumpa nak dia uang baik warok atau mi madani atau yo warok atau baik berkiawi atau habis kelas itu lekam nu le kamosnya bi ong sat ni wadu sat ong tu ne wala daga serta ni menciptia go atau singu yang kita steps ni kita diluti per bimi kerja action usara ada able sen wakmat yang pi ini ada able sen wakmat yang pi nyapa nangi krek lang curup adu yo kelas pi dan lu ni kita teman kita cepot amfisting yang di kelas yo pi ba kamu ada yo hi hadu ni kasi wada ong hi kratare na pendang yo yu diang ye dang duna di betul yo ni kena kelas ang nyapa pranut ndre rak ini kubur jadi produk di yang pi kena di kena yang pi di buku kelas walaupun koi di kelas hado segi hado walaupun koi bi seperti yang pi di buku kelas do kapiteri ini kapiteri perkoi bi lagam nu de perkoi ko kapiteri le do perkoi bi ko kapiteri de mo subjek bahai i yang gasing wan ni yang sarkar le kamu solap di buku kelas yang pi desnya bara ini kubur di peracino pertang pi jadi prakena yang pi wo chim kia gi wo perkoi gi pertik di yang ki wo hati tarik wo pha di jaga sen yang segi membar gi dapat yang pha da demi yang chem pha lambar gi whatsapp de pertik yang ki phone number yang ki address yang ki ya cha ye gi ni benta pada yo gi sarkar da chim kia ga da wan lian yang i gam ga sen le mon de e pi ga karanti hi wo wi na pi wo da thap admission wo mom do class pi mom do class pi le mun gani dah him gam gasing him ge dikle bo am lang go pi chiro bo waro di pada thap kelas to biya pi admission biang pi ta ham ge do dikerman lai se yum jason biang pi ham biya slide ham bon jumut di perhat yo go penman kijut ko tan pi yang mon o do kelas i mod ye yile o man gam ne ye sana kijut ye pi tan ngai lai se yum jason biang pi mon kata ge di go penman go sobha wakap wi wala i go ne diang yum i chiro go bor sarkar wo Christmas ibu beliau ia admission yang jadi ni kita let's go.